Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu na Fazaneriji v Murski Soboti, kjer je pred nami obračun 10. kroga Lige Telemach, obračun med Muro in Olimpijo. Dvoboji med tema dvema ekipama so bili že v preteklosti izjemno zanimivi in tudi nosijo veliko zgodovinskega, ne nazadnje pa lahko ugotovimo, da Mura že dolgo časa ni premagala Olimpije. No in videli bomo, ali se bodo nekako uresničile besede našega strokovnega komentatorja Damirja Roba, ki pravi, da pričakuje celo zmago Mure danes. Zagotovo ima Olimpija z novim trenerjem, kuje tempo, v zadnjih minutah so Ljubljančani tudi vse nevarnejši. Zdaj Urbančič pošilja žogo pred vrata in zadetek Durdova. Zadetek Durdova natančno na polovici rednega dela prvega polčasa. Kar nekako se je napovedovalo vse skupaj, glede na videno v zadnjih minutah. Urbančič je tule poslal žogo v sredino, najvišji je bil Durdov in žogo z glavo poslal v oddaljenejši vratarjev kot za svoj 4. gol v tem prvenstvu. Skupno 7. v vseh tekmovanjih te sezone in Olimpija torej vodi. Takole drseče štartal Eichmajer ob Kojiču, ampak Urbančič je pritekel iz ozadja, na to pa natančno meril s podajo proti Durdovu. Hrvat pa je seveda zelo kakovosten v igri z glavo in je poslal žogo v Murino mrežo. In na koncu je ostalo pri izidu 1:1. Tole pa je nova priložnost za Olimpijo. Blanko, Kojič je sam pred vrati, ni ofsajda, Olimpija vodi z 2:0. 25. minuta, Olimpija je prišla do povišanja prednosti, Mura pa se je zdaj znašla v konkretnem zaostanku. Veselje tudi Olimpijinih Green Dragonsov. Mislim, da je bilo tu vse čisto. Dino Kojič je na koncu žogo poslal v mrežo. Videli bomo prav gotovo še nekajkrat to situacijo. Takole Dofo odložil žogo Aleksu Blanku, potem pa Španec podajo v sredino. Ne, ni bilo ofsajda, nesporazum tule Prolete in Eichmajerja, kar je izkoristil Kojič in iz neposredne bližine takole žogo poslal mimo Dermastje v Murino mrežo. Olimpija vodi. Murič s predložkom, odbil je Jelenkovič. Poizkušajo zdaj Muraši z nekoliko agresivnejšim pristopom, z željo tudi v napadu priti vsaj do znižanja. Murič z novim predložkom, Dofo odbija, Antolin. Še enkrat Murič, tokrat zunanjim delom stopala, krasen zaključek Luke Bobičanca, na pravem mestu Matevž Dajčar in pri Morju je meril polno Bobičanec za Vizingerja, ali tokrat ni bilo prepovedanega položaja. Vizinger strelja, obramba Dajčarja. Očitno ofsajda ni bilo, še traja ta Murina akcija, na koncu pa je ušla žoga Hoferju. Tole. Zdaj bodo Muraši vse bolj odprti, Olimpija pa bo prežala na tele napake, Durdov pa je zgrešil z 3 metrov. Bobičanec, to je dobra podaja in še enkrat Dajčar sijajno. Mislim, da se nihče od Murašev žoge ni dotaknil. Zadnjih 10 minut rednega dela, torej v Murski Soboti. Bobičanec, oster predložek, brez zaključnega strela, ampak še traja ta napad črno-belih. Bobičanec. Bila nova priložnost za Muro. Dajčar se je moral tule izkazati z težkega položaja. Vizinger.
verjetno zelo boleč poraz, glede na to, kaj ste pokazali danes v napadalnem smislu. Že na začetku tekme, drugi polčas, potem popolna dominacija, kar se tiče priprave priložnosti, ampak zmanjkalo je zbranosti v zaključku. Kaj dodati na naslednjih tekmah, da se to več ne ponovi, kajti verjetno ste si zaslužili več kot poraz danes proti Olimpiji? Ja, strinjam se vsem, kaj je bilo povedano. Mislim, da danes nismo zaslužili izgubiti. Mislim, da smo sploh drugi polčas nadigrali Olimpijo. Vidimo, da lahko igramo z vsemi, lahko si maj pariramo, vemo, kakve kvalitete imamo, zavedamo se v njih, samo, kak ste rekli, treba je nadgraditi to zadnjo cono, treba je dajati gole, nogomet se igra za gole, samo pravim, ni slabo, samo rabimo še gole. Ampak je to potem spodbuda, lahko pozitivno gledaš na poraz, čeprav je vsak poraz bolečen, vi športniki seveda ne radi izgubljate, ampak je verjetno lažje prežvečiti tak poraz, ko veš, da si konkurenčen, nevaren, ne nazadnje proti nasprotniku, ki je igral še nekaj mesecev nazaj v Evropo. Niti en poraz ni lahko dati skozi, ali lahko smo zadovoljni z igro. Videli smo, da lahko igramo, da si stvarjamo si priložnosti, samo jih zdaj treba izkoriščati. Treba delati na temu in pike bodo prišle. Še morda za konec, na koncu ste odšli k navijačem, ste si izmenjali nekaj besed, tudi videti je bilo, da je bilo iz njihove strani spodbudno. Seveda, potrebujemo jih, vejo, da so oni nami 12 igralci na igrišču. Lepo je, da so se končno vrnili na tribuno in upam, da bo jih vsako tekmo še več. Če se še samo ozrema na naslednjo tekmo znova doma, pred reprezentančnim premorom proti še eni kvalitetni ljubljanski ekipi, verjetno samo nekaj malenkosti spremeniti, pa je lahko pozitiven rezultat. Analizirali bomo jih, vemo, kdo so, že smo igrali proti njim to sezono. Treba je samo iti odločno v tekmo, samozavestno, pa vzeti 3 pike. Hvala in srečno. Hvala. Darjan, na koncu se ni šlo za kaj več kot pa poraz z dvignjeno glavo, lahko rečeva, sploh kar ste pokazali v drugem polčasu. Niste še dolgo tule zaenkrat nazaj v Muri, ampak tole so verjetno pozitivni obrisi, čeprav je verjetno takšen poraz zelo težko prežvečiti. Ja, drugi polčas je absolutno bil dosti boljši. Ustvarili smo se nekaj situacij, ampak prvi pa ne. Pa niti ne tistih prvih 10 minut. Bili smo še kompaktni do tiste prve kontre, potem pa ne vem zakaj, kar naenkrat se je pojavila neka sigurnost, preveč razdalje med igralci in to je Olimpija fenomenalno izkoristila. To smo opozarjali, ampak to je bil trenutek, mislim, da v 4-5 minutah smo prejeli 2 zadetka, kar je danes bilo ključno. Želja je bila, da se vrnemo v igro, na začetku drugega polčasa ni se uresničilo in tako da poraz in zaslužena zmaga Olimpije. Kako odpraviti za nadaljevanje te trenutke nezbranosti, bova dejala v napadu, ker priložnosti se ponujajo in so se ponujale? Pa ne vem, mislim, da ne bi zdaj govoril o nekaj nezbranosti, nekaj zmanjka. Tistih pol metra, danes mislim, da 3x4 taka situacija. Nič delati treba naprej, verjeti v to in da se bo že naslednjo soboto vrnila. Če se morda ozreva nazaj na začetek drugega polčasa, v tistih prvih minutah, ko ste opravljali menjave, morda obžalujete ali pa kako ste vi razmišljali, da ste najprej opravljali menjave v zvezni vrsti, potem pa šele v napadu, glede na to, da ste lovili zaostanek 0-2? Pa ja, zdaj tudi prvi polčas smo še imeli dve situaciji lepi, tako da nismo obupali nad tem. Ampak dejansko se je izkazalo, da je bil problem organizacija napada. Tam smo bili preveč bojazljivi oziroma samo žogo sprejemali vse nazaj in nikakor nismo prišli v boljše situacije. In to se je z prihodom Luke spremenilo. Dobili smo tisto stabilnost in kontrolo in potem tudi ustvarjali priložnosti. To, kje smo želeli, to je že prej polčas je bila ideja, da preko bočnih položajev. Tako da bi zdaj zgrešili ali ne, mislim, da ne, ampak enostavno prej polčas nismo bili na nivoju.
Če samo za konec še ena tekma sledi pred reprezentančnim premorom, je ta drugi polčas tisto, kar vi želite videti od Mure tudi še na naslednji tekmi in potem v nadaljevanju sezone? Absolutno, če smo to pokazali proti Olimpiji, lahko proti vsaki ekipi. Mora tako delovati, ampak ne samo en polčas. To je dejstvo, to je premalo. Moramo biti tako, kot smo bili v drugem polčasu in ne samo z žogo, tudi z žogo je bilo velik napredek, tako da to je eno vodilo. Hvala in srečno. Hvala. Prej čestitke za zmago, 2 hitra gola v prvem polčasu sta bila dovolj. Kaj se je potem zgodilo v drugem? Je bilo to zavestno, da ste pustili Muri več žoge in dopuščali več priložnosti, ali enostavno v vaših glavah bilo dovolj 2-0 ali ste poskušali, pa vseeno ni šlo? Pa mislim da je svega pomalo u tom drugom poluvremenu, malo nekako ona utakmica protiv Radomlja kad smo vodili 2-0 pa smo izgubili, malo smo energetski pali i jednostavno je bila takva utakmica, ali na kraju krajeva kad pobjediš i dobiješ, osvojiš 3 boda, mislim da nije ni bitno kako smo igrali to drugo poluvrijeme, ali mislim da ćemo sigurno sa novim trenerom i sad s ovom neposrednom pauzom koja dolazi popraviti te neke stvari da se ovo više neće ponavljati u drugom poluvremenu. Ravno to sem želel vprašati. Kratek čas ste z novim trenerjem, vseeno 2 zmagi. To je verjetno tista pozitivna stvar, ki ste jo iskali in lahko samo še napredujete. Pa da, sigurno je posebno to psihički i mentalno nas je diglo i mislim da trener novi nije imao ni vremena baš puno za neke svoje ideje. Mislim da se vidi neke njegove ideje danas i protiv Domžala, ali mi da ćemo biti bolji kako bude išlo vrijeme i kako budemo imali više treninga, više utakmice, tako da na kraju krajeva 2 pobjede zaredno su najbitnije. Kako vi sami gledate kot to, da še naprej pridno dosegate gole? Bo s tem novim sistemom ste ugotovili preko treningov in tudi sedaj na tekmah, da dobivate še boljše žoge, še lažje žoge, da lahko dosegate te gole? Pa je, slažem se, imao sam još 2 prilike koje su možda bile lakše za zabiti gol, ali veseli me, imamo dosta šansi, ja isto sam imam dosta šansi, zabijamo golove. Protiv Domžala smo se mučili, opet smo imali dosta šanse, danas smo evo sreća zabili 2 gola odmah, tako da sigurno ide nam bolje i što se tiče toga. Hvala in srečno. Hvala. Mr. Bessone, first of all, congratulations on your now first league win after the cup win. I guess you must be more satisfied with the first half than the second half, but at the end, a clean sheet and 3 points on the board. Correct. I couldn't say it better than you. Obviously, as a team, as a manager, I would love to play as we played in the first half. But, we are coming from difficult moments. Like 2 weeks ago, maybe we lose this game. So I'm really happy. I'm very proud of the players because, at some point of the game, we had to suffer. We did it very well. Obviously, I'm really satisfied for the first 3 points. Did you take the result 2-0 in the second half as a chance when you did substitutes to see a lot more of the players since you're still getting to know them? Was that the idea as well? Well, obviously, I was looking for fresh. I know we are coming from difficult moments, like also physically, but we are gonna get nice and easy used to it. So, as I said, I understand the situation. We didn't have time to prepare the game, as I said to you before we start that game. But today was important to get 3 points. We did it. Obviously, as I said, I would love to play as we did in the first half. Sometimes in football you cannot control everything, and especially emotions. But today the important thing was to get 3 points and keep going. The defense and the goalkeeper did their jobs as well, because if we look a few days back, a 2-0 lead wasn't enough for Olympia. They lost against Radomir, so I guess you must be proud on that aspect as well. Correct. This is what I said to them. Maybe 2-3 weeks ago, probably we would lose this game, and obviously I'm really proud because we had the capacity to change that mentality. And in football, sometimes you need to know how to suffer. And today we knew that, as I said to you also, previous to the game, that pitch is tough. Nobody has won here yet. Today we did it because at that point we knew how to suffer, and obviously because we did the homework at first half, we got the result. Just for the last thing, now you have
a bit more time to prepare for the next game, and then the international break comes along. What will be the main things you're looking for before the last game, before the break? Well, obviously, you know, there are a lot of things that I couldn't work, especially, you know, with the cup game. But now it's true that we don't really have much time because we are playing on Friday. But anyway, I'm happy with it. Obviously, we have more time. We don't have a middle week game. So I'm sure that it's going to be a nice week to prepare well the game. Best of luck. Thank you so much.